megalayapost.news. Pajba asil terjong kanong ba tura mentaka singi kilami pajba ban penku ye ki jabo ki bala sa hadian ke jingya ki ke besar kai ke bala klang ha kini ki khindiat singi ke bala wan ra ru ke jing du no jong arngut ki men simbrio ha kani ke jing penku ki pajba bar ki kin hun ba per ki letre lang ban lum bat penku ye ki jabo ki bala sa prang ha ki surong bat ha ki benta ba per jong ke snong kani ke jingya ki ke bala jia ha kanong ba tura kalawan ra sibun ki jing julor bat ki jabo ha ki benta ba per jong kanong ba namar kata ki pajba kilami sakmat ban penku ye ke snong kata bar ban pen biang Barbanon ra sa sisian ya kajing itna jong kanong ba hakaju kapor menteri rang ba kajalaw Konrad ki sangma lahir jurip syagi benta ba per jong katura man pej benia ya kajing long jingman hadian kajing yaki ulai kendu ru bat ki bor snong bat ki paj ba ban snutu ya kajing ka ba ki paj ba kilai kendu bat kerpar ru ya ki paj ba bakin penne ya ka songsuk songsan Shortage in RML area, in and around RML, there are about 7-8 localities here. So there is shortage of rice and shortage of eating materials. I think we should contact all the development committees in this area. ADCs, you put them on board. All the development committees, and we should distribute according to the list that they give. We'll give a bit of rice to everybody. This will be done ASAP because the areas affected is not much. It's only this RML area mainly. But then we'll expand it to other areas also. But as of now, it is RML area. जहाँ से भी करना है करो बस काम करो बस बाद में देखिए कैसे करना है क्या करना है Negeri Parangwa di bagian nade belakang. Sengaja nak ke crisis ni somayo kita nang sini kuni doa nak sengaja sahuni ko dogen. Nan sini mana ngebat tak ni? Kalau nak asan sini thoma ni ko nak taman ngebat sini so Jehovah. Ya somai ni bako sini dilga parangko sini political dilga parangko aro sini asong ko dilga parangko kita nak lihat sakani singa sonona sengaja doa. Even ya Garo Hills aro tura so jeng ongia aro tentang ni nekani rangko maninga. Irang maini gemen dikyo wa tengah tangtako ni plani so mai ongia ni tengah nekatinga di bagian Jehovah tengah ya derga parang na tengah nang osan bina taska wa mangna ya yani masin yang konbo jera ko de Jehovah ya situation no wa mang nang ni wisdom si control kana taman gen nasan wa mang ko redul china nasan wa mang ko dul china je decision na nang gada nang parang ko kalau situation जैसा है आगे नहीं होगा मैं संभालूंगा ओके आप लोग I hope you preserve. Now what to go job lo करना पे या बच्चों नंबर देना सुबह हम उनसे वीडियो करें ना आगे क्या আমাদের ও
Surani NPP office na taurita at sing lakan mijalo ko parang pulakinga tentang mandirang mijalo tentang biap rangko nosto ka check ka maalsua aro NPP office ko ba tang mansa magsungin party office ko ba target na yan at nga namin ko nga party ko at check ka na mamung nang mani kong judge hindi ba dalo yung political line ng kate dalo yung NPP ni office ko dalo yung check ka kadiya ka nas ka nga mamung katabat nga kaya nagiging nga oggiza 장치자 지랑한 다음에 보다 같은 ubusan ni Kri sumba sa stick matin hindi ba nga party ni mandirang na beses kunas ka dalo ya mandirang 지랑한 아침이 party office ko suwachin kaya chanchina ba nga party office ko suwachi isong NPP ko punat na magkin hindi ba sa kancing biya NPP de mandirang ni katong gusa hindi kami mamang saloba NPP ko punat na magjawa yung office ko ba tsaro ng batiripkin aro party ko ba aro black pate mungkin ang sini organisation ko ba mungkin niya sumani bakwa nga party ni black muni ba karang na leader ang nga niya sumani bakwa ka nas tapos kira MegalayaPost.news